Wori ha program reba hindujiro rire buhoro nakushemerwa mnonga ha program yerizo ezeneba hindujire program eriko baneta ya isa abantu batari bamwe na bamwe abantu bine barabiremu emwene bishasha ebindi no bitangaza kunka hina hibakitire ahabwe mbabaza rahanga ina habakikiza so esabite yahwire tukazo umwanya gwa Kitembe omu district ya Bushenyi twatayira chairman LC5 wa Buhweju district haza kayine mbozo nungi nibinje byatugambire mbwena kitwakomire niho turatandikire nyikiriza nkwakirira aho ndibet komjoni yabare kubara okitse ngacono kitira har government kumbe neceka yanyu iwe ryaho kitira government nangwa cheka yitu na government kene umukono eta ayatwire basare yanje no baba kabari yabantu taba government shi kashabe nantamushoro nantume bitugano government. Yes, njokurebera hati nyori chairman LC5. I should not let somebody suffer. Wanyitegereza. Ebimwe nibiguma kumanya ngwa somewhere LC1 chairman ni chariyo nakora. Yes, it's okay. Kandi warani mbreminga Museveni. I'm blaming government in totality and leadership. Njokora mututekwa kutoburyo nyine bariyomba bikora kandi atina boko bikora nanye ndakubimanya. Kuko kuna chimanye I cannot tolerate nonyitegereza so hati ebya reform agenda ndikuza kuvuga muna FDC abantu bo witu nkabanta ya yurumka banjara ngude urwo mu FDC mama yanje aturwo mu FDC baja ngurugayo urwo mu FDC twereza ubwa kansara bwa biraro kayisimbe na biraro urwo abinakuba MP kunija kuna yitororayo bamanya abukuba abantu bo witunyo yukangambira at the age of 12 emyaka 12 ngani impa speech umuganisa abantu bo bagomba bohonana okay in 1999 ngatandike kibina echembe tarwa mesa rwa Jeremart Education Students Association ndiyo B7 okumobilizinga abantu bona bukurugwa umugombora yuwitu kuza kushomesa abana. Because that time akari yabantu babiri ababire bahirize senior fu omuro Buhweju ojogombura yitu yona what babiri bonka babiri akari yo akaba hariyo mwene Kanyansi arono mushija is a retired teacher bakumwita Karanga Yusamu umwana undi jo abantu njakari ngo senior fu bakumwita Rwenga Sebastian hati is a professor ekibine cyo ngakitandukana we na mobilizing abaziri if you can go now under that arrangement myaka 20 wabara diploma na degrees abantu mbaringa 10 azum so hati ejo nanka mobilization eyina beni nyengeji ngabaziri nukubashobora ukuyambe cyanga cyabo hati nko bantu trustingire nubona bintu muto so hati kukuyisha ngazo movement nkesimba bakampo bwa kansara hata ngazansika okaragoma FDC hata nkaragoma FDC nkaguma mara HU nkaguma kansara hata kajoininga timu yanje ya civil society yabenerwa nsinkora mbe na ye ya government konko muringo ugutaruguru yo byobutegeki nicyo rukurebe nkatandike kibinaho na nabanywana banje Kakonge kadatu musime echembeta Western Ankore Civil Society Forum twarwanira inkorambi twatoza program wa Radio West zo embeta za katuchondoze twatahubiya izindi zona twafana abantu bona embi babantu wo mu ntaro twarwana nezo so hatyanyongera abantu kumbiri vingera mu nonga actually yo nondebera narangirira ngunye simbo mu rusheyi umum iyo norebo uko kintu kikutabuka naza nkashema because tindi muntu wa Buhweju yonka ntwira umuyishu za region eje ya gureta Bushenyi eshayo nantugo twakweta chairman witu kashika ninye president wa chairman ejo dokuchumanya okay so hati breakthrough yo kugamba kuna amazere ku hati kuzomuriyebi kuna abakansara hata natunga network icyo nyana nshobora abantu you need to network hata natanaka kumanya bagiga atanaka kumanya bine merumo atanaka kumanya bine business hata nazo business nazo politics nazo civil society
noreba nchoro kurebera nubona abintu kuri yo mu Western ankore civil society eitwa forming member organization cyande tero kugira ngo mbashku nakuba igikundu bantarumu hata natandika NGO yanje iba kweta Uganda Citizens Alliance, which I think also helped me ukora proposals zanje ngo muntu abantu bakampa business bakampa sente hata natandika business ezo kukora natandika gukora beds z'amajani ukora beds z'emyani ukora surprise so ahanta ho kureba by I think nkahatunda 2010 nonyetegereza andikuza kunanka ijenju kana nayombekere so hati omutawunu I have very many products wazitunga kurgo muri yobo umuriyo ejemermo yanje nanuto business ochitunga kasente ogura ka proto tunga kasente muri poroti njaranti ati njara abanywana banje tumuvinga tugera abo kuba baruho akarongo mushisha kafa bakweta musingu zihiraye musingu zihiraye nuwe the director nuwe atanchirisho muri yabushenyi municipal school so adrumu umchara we abi so atabu nubona bene inkora nabo akubaka kija kuna atanche UCA aba director hatuwe akariyo media so hatu media yi ituyamba to market ebite bitukora na personality zitu so that's the breakthrough hatu kuna ajere sente akasente natandika ku investinga akasente wakakora kataha hate bintu byahinduka wija waba ryari chairman ati kumara kuba kansara wa district nyesimba bwa speaker wa district orabamu bakusinga ati kumba nyesimbiri tugenda tayira umushana bamwitabiraro imba parliament mushaba blessing ati kumushaba blessing kunzo mkaruru aku hata anyehinduka na hajara opponent wanje kamwina kansara batuyena umchara bashonguka atkumba ni mbuza bishumshisha kana argo witabwe nje tampagira umuntu ajya tunonda kujya kutwara intebe yinkoko bendo kutwara ubwa kansara undijwa tunonda kutwara intebe ya kireri ati kusiya hii bono umutwe gwanje ugonja gutati ekikumanyisana bandeba mu capacity okay hata noreba umuntu ari resilient buri muntu we nakundeba yukoro bano yende kintu Bishop Johnson nakira gambe kintu eki nakira kugira ngo tokutandika tokuhendera ukwezi ecyo utatandikiri tokugezaho ecyo utatandikiri kandi nabwe tokuremwa ecyo utatandikiri nakira kugira ngo kikurugera ki tandika mbwene hati nanyenkanya mbwene mwakigambere kanyije kandi nabwe ndeba ngo obwa kansara abo kubebe binarabiremu nkareba ngo leadership nagitunga neija kunyamba okutaninga ebintu nkoko kureba naza kushobora urumisho how we have done the way now so ndeba ngo naba ntine power ya leadership tinkwija kuchibasa kandi akagomborura already akagomborura kana akataninjiri because hati nyona ndiyo ninkugambira it is on record na hati wazayo back comparingera kurugana aba kansara abana bashomeri baka comparingera amashomero ubuna bende kansara gona buri shomero nkamekesho mu ruhibatiri ya ready buri shomero kandi nditamwe bizamu akuba nkanyiza kunuya nyene capacity yo kumobilizinga nkajebe natamu so hati kuna herze na abachi hata nareba capacity jo yubwa kansara really njiri nuko kurangerera ngisimba bwache yamanye ubwa speaker buriya bakagenda bashereka bakansana n'abaronda babura tubarafuterire kuri izoro munaka bakabareta mbusheshe niza ku district nkazo mukanso ngasigara munyenka umushana bamweta rwoza kateye umukono gwanje abantu bona bagumana bande bahabura yansekendi kabure
umuramuzi yambuza ataba uke siyono kandi ushangu Yesu ya bamutamusharaba so nanye nagera tubenu umuramuzi ntamya tuko wabireba na yinwe nabireba de kugwa rabemu usharwaka so nazaho nakora imyaka yanje 5 kuyabeneho na dekere yaringa kwesimba bwace yamani obwabwejo that is 2016 na dekenga 15 nazo primaries zaba hot narwana n'abashija dersebo bantera shi ugumfurki nargahi nuwankahi agar kwa buci tembe nyana nuha ishe nuha narwana nebyo mwana urege kuzana narhanga warabaho konka bantera akaruko barebere n'abashana abanugize bankwata mandambi ko mucome ayizari yo futera karuru shayitano bakiba bakatera bakandikura the following day akaruka awiri wabotakirabamo ngantakirabamo ukose akuba amaze kunkoma banta hungu natera DPC yamkura mino ngumanya nayibe mbundu manya biha batera kihura izo meneche nomwe mundeba musasiri izo verba mubinga nkakura ubujinyi akaba kandi nabashija ubwirobo tinkumanya ruri ari cyabicuru kuba muteri yaragira ngo bazensika nyecuru banyu humucome bantware nakacereka kuriya baze kunturugunya koka aba humusirikare aja yemerera aharwiji ajya tumuhatiza ati mission ni impango atkubaraje ngo shoro targamo tindarigirimo bakija biguza bajya ngo nishora nanya ntingurga mu manyiteka ndabakwata tabakacigura mpaka the following morning so banywana banje abaha bushenyi ba piso n'umugizi ba kakonge ba eri ba kurisi bona bayirundana ba nanka mugenzi hirare bayirundana bazo wakaruru bamugambira ako akaruwa kari umuntu wanje she was my aunt so kandi mkorre bintu bye so yaragira kari minister wa security so yaratera kihura yajya tugona mutabano wanje tiene cyakozere murebuke mu mahabondi uruwa wire reti mugo arikuza kwereza ejo order nkaba ni nkurusingana bamsiya bwizuwera ndi yampingo nyene motoka za polisi zikazwireyo zona nyene karisa na kwechenga iba wa MP zabo zinkuratire n'abantu arakireka obwire bwagira n'ufunda bitinkereza twaze twahumura yebare kubakiriho program nireba hindukire kandi umukinyi witin chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango mu Rubushenyi biti nemyanye ndijo nayo twazayo nko kumwareba so emboziye ninungi reka tugumize so zahindukira atubaha order turn back bakampa bondi kubakireho of course bandrizinga fayiro bagitwara umukoti ne cyabicurumu kunashikira umukoti umuramuzi yajya atibe nebyo busuru yabinga yabiyeho ako hakatari ubwibe so ati echo ko karukaremere I came back here nagarka nazo mu office yanje aha nazo business zanje hata nashara mu kugira ngo Buhwejoji yaba secretariat tuzaterevu akuba nkanye nyene bibiri echo kugira ngo abantu rubutazarwayo nuko ndikucireba ako umuntu wahura na hato mbenye simbere umusigazi wonye simbere nawe abe nagambira abantu agera ati mushabira account ye ni nyenda kutorama ari kumusinga umutere he center garkuwa bucitembi that highest level of sectarian wanye tegereza cyanje manyisa ngo ahiba kustama ndo babatari comfortable no kutegeka ko umuntu ngo nkitwa barigera ahiba kurga okay echa kabiri echidini kugira ngo aho kuba predominantly area nensi ya Catholics arahabu kucereye bakateka ngo aho kuba hati kibekiriyo cyangwa umunonga nambwe nabo kundeba nyenda mbagambiri edinezi zikore tuzitujunuse zikore byakore konka bukuzizamo barakingira bingi bambe abo kuba
hariho ubwo urushanga no kutambirwa umuntu atari wedini yawe kandi nonsorota n'abantu biburu twakugishomaje abo biburu Yesu bakambuza bingi yabacwere efumu ye good Samaritan uragishomereho umusamariya umurungi ubu umuntu yagumbambuzi akimara gumbambuzi ayabara umwenisha akamureba akamwetantara akamusigaho atoguye then uriya batari wabo akamureba akaba n'uwo yamuhwera akamutwara no mwirwaro akashashura kandi ataramwegambiye no kumwegambira umuntu akacera kataraka ahubwo abantu bo kujja kuferwa abo kuba kubata abo kuba mukaruromu akakindigirimo kanyorekera ibintu bimunonga by'abantu bashomere kuguma bari bakora ine babarkuwe atine ngo bumbe ekereziyemwe ubutuwe turi mu bururu tinguzaga amazine of course konko mwe umufaza abantu kwate sente bakazireta bakazitantemere akashavera bazireta kororanga akagaraka kahinduka akazitekaho akabara akagera 30 uriyo waye narimu ataruwitu wayineza ayenarimu ayine sente no mugiga koko gumucyurusto wita yineki sente tayine sente mwana nimba shaba mureke muhe miliyoni yemu umushana gujwa gatiyegerezi that revu no bano urayimo ngututwaza hariho kandi ubu ushanga ko kuzabu weju bakugera ngo umuhatiza na government ibintu byona babikozere konkagende abo those two major things so atu nkwe nasi kunzamu atukungwa kungarakaho mu rushenyi nyikerezana n'abantu banje bari yahangumbe meya we cyangiki okay kumba naye simba bwameye atija babuju ngusebo ngwentebe yawe yitwe tukubasa kuba twayizo umuntu nkibuka ukagenda mbona ushumwana mugamba ki ngo tugaruke buju bakija twasitama abantu kamakumi yashatu shana abajanti bashijamo erzebe rubuju katinye ndukubikora kabita kabekwaho bajya ngwite tuzakurunda karu mbona yanga kujemera rahanga ibyaha nabyamuka dagaruka bweju twazo mu karuru nazo mu primary na Yesimba na Simwe Juvenali na Yesimba na Sistoni hata nwe chairman wa service commission kutwakazamu Juvenali yatusinga yabo kubanza nabo wa kabiri Sistoni yabo wa kashatu konka banyiba eco cyo mwene cyaribwa na muteri kutwarigere mu nabanyanti bashijamo urashimpera hinugu atwakora evaluation abantu bajya ngo apana chairman agent bintego kugiyeyo nagaruka independent twazayo ogwe no mwako gwe 2020 2020 naguma okay twazo mu karurako twakasingisa margin y'uburu 50 ndida ko tukakakuma bine tatensi yona barga zambara barga ngai bajya ngunga bampe mukono kandi na security tubwirobwe tiya behaving nke yaburiya batwe mukono karuto wakakuma twakasinga cyande itero kuba chairman uwegitamu yindi yo ni serving so hati akarura kuturugiremo uriyo noza kutandika tamu yawe ya hati ndiyo niza kutandika ya kabiri hati urahangangiriye mbabazi buri akambanye bahebendera hati nanye nakwate bende wajikwata na kumwagaraka umugajeno umbe nyene umgenero yagaraka nki independent yo najandi it's okay twagarakayo kandi uwe anaraike nganyu ko yambantu rugunya barba sitting leaders yo tiene untu rugunye akagira mu karuru twayetorura twahaza speech twagamba twatayisente byona biba kurumbururu byona twabikora araba bikozere kubakabura kurabaho that's his business ayabikora je yarabo mbona hati ndigeno wa president akanyise kunkongora churetinga naziyo namugambira nebinde mwe byabiremu kandi yajya mutuze korra bweju so haturiyantegerize kisanje kindi okay so that is the way through nabihurura byona kandi reka njire binde binakubuza hate byone buwakora ebyo rabiremu okugumirwa na breakthrough iwe nkomuntu yekorire muki hati umuriye jembera ikintu cyo kumanza kimbandize gukora
kukora no kureba ngo nakoreye bakwita social capital. Social capital no manyimwe murebe bizimbe n'ibindi ebintu biri muri yebi ebintu biri mu social capital. Hati beti kwari iki niyo uri mu social capital yanje. Abantu bingi abanyito mu dikoni muno abakazi bacakunyeta mu dikoni no manyabwenje mbanyeta mu dikoni bakunyeta no mu dikoni umudikoni umbiburi umurumo gwe kaguri yo gukorebera abasigirweho efuzi efakazi abarukubi abatine chwera so mbwenu nabo is party umbinkumanya abo kubanyowe nyene umukazi wanje narungu naco no manya nza kumukubuza tukamushyira hati umbinkumanya jonka ngaintunga narungu nacha kumbuza bukushashwa school fees ati biti nyokankubuzi kuwa kuba wafire program wewe yenira abo bukushashurira gatu wafa ne hanyowe kanta kwaba basa abo kubana areba ninteka hisenti areba nabamwe ninyanti muhereze nanka atugwenuwa muhereze nanka ugwenuwa no wanka muhereze nanka vukusuna na manyabe nabandi bacinga baba kutura nabumwe akuba ni mangu because ati sikanye ne family no abantu chitembara mu abantu baraya abantu nankari y'abantu tena hari yabari yo mu diaspora ijo ndiye kushashwa school fees abani 19 kando mbantu abo bona abanje abana banje abinku aborura rwanje they only 5 konko shashuri 19 so that capital ejeyo yokurra nkoko na ingambere nkagu munyanya zibaye arwa umwana nkamuturutura bakamuturutura bo mundetera office akana kakaka kakihum town kahereze sini yafu kugati ningashomesa plus 2 katwire mukahereze sini ya mukaka aha so hati ejon capital ombinye korire na chuchuru okuja ngu ndiyo ni nkwata aharife yomuntu no mukubataro I can die today kunka bona babinkugamba haraba mu mwargimu na wakwata abandi nkaba binjizereki abo kwata so that's number 1 ebinde bimbasize kukora nje cyane nkugambira ukushomesa abana babantu ukushomesa bitu abanyabuzara bamwe kuko abanyabuzari mba ndi disappointinga abanyabuzare reka tabagenda muje mugere hona program yo kugambira abantu b'abanyabuzare really they should stay up abanyabuzare disorganizers umuntu mwihokwe umureta wija kumuyambara umwana na nyeta shwentu no wakazi nwanje kamureta na murondera umwanya kuyabe kumusini ya tu kuza kuhura na urambanyeta ngo nze kucwerwe bintu ubwo mbona akanku ari yundi ijo so kabanyabuzari arona matari banyabuzari nabo kutushobera kuko umuntu atari umunyabuzari yatarafiri mutwe nana amato gumuntu icyari yo nakora nakikore cyembabazi kuko abanyabuzari umunyabuzari nabitwara for granted okay kuko mwana we kushashurira ngo mwana we utaziriwe kankugambira kwakwata ka miliyoni y'isenti turumuzire turishe turinyena nakuba ko rubamba muhingera hari undi je kushomesa amaze diguri ya binara yifa umumu from senior one baje kumuhingera no kunyeta tabaranyese onye tegere kunka yewecho that is none of my business kasiyo gwawuka gukora akuru akazwara diguri ye agende ayamba banda barjarake abari yamba so cya kabiri mbasize ati wano ureba umuntu kunani nkushobora kuriya ho tukurga ninkuja atunura mwija cherezi waza kutambura ibintu ebye byuku tukuja kubiheza oyine na nebyo tire hebyo kwataho tukuja kubasa ati kati bayitandike hata nakugambira ngo nkagura protege ejeje najombeka jenenju ya residential nangwa bwiro bwinje batarhu ne cyakuraza babhweju abo kwijo kuzaka yo marwaru abo kuzazanya mushikera kuri abasibe banyabanka yi so kunka nkajombeka nagitaho and it costed me
almost 400 million and plus Okay. ejeji ukoreba hifa nja kurambuzamu ateji nkija nagitunda n'enju yayo nagitundira okutamu offices zanje Okutunda no manyiso okugura. okugura Okay. okutamu offices zanje za NGO nagamba ngunyene protsomu ninja buja mtuzabu weju ina nyenda uze kuraba nyono umwana umutawuni ejeji ati washo umwana ogubyire umwana ogushorome umwani oyine misiri yemyani wachereba I see. so atomur bushenyomu nejare that's what I have cha kabiri nyene prots zanje mbararoko ambwe ni narongo nwe yanje munonga bukuturayo ayo ndiyo niza kugezaho kurango nazo developing ekinde ebimbaze kukora hata nkabanza umyaka eje yahwire nkiya munana I remember in 2 years aruna umyaka ebiri nkagura ibanjana na mwenda obwire bwagira no funda bitinkereza twanze twahumura bari kubakiriho program nireba hindukire kandi umukinyi witu chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango muri Bushenyi biti nemyanye ndijo nayo twazayo nko kumwareba so embozi ye ninungi reka tugumize nzine mwenda gano 2 years ngayine ndagana na mwenda hati nawe ohire center aho tutwareyo nitwe stahe yakazi kashatecho no basa no chukuru namagesi kugamba uko kuzitunga tukujya no kutwara nakutwarayo tukuje gigara amagezi you must ujya amagezi kugamba uko kuzayo rero kazurunda no tuteke yandu gate mbwene twashikiraho reka mbe nkumare yes hati echecho ejwaye nakugambara nibahita kabuga farm ejo kabuga farm ate narungo nambwe nyenda kwitana bona ndakurugoma mahe ukungwaze ku ngwagenda zikore ibyo kunga myantu burikiri hate ejo farm narungo ariyo na establishing za 4 acre model and others nyene yebira because in total nimbasa kuba ibira byanje wabwita ibira bya kartusi mbasa kubanye nenkarara mundi akubanye n'ikibira cyambara nyene ikindi kabuga nyene ikindi so imbasa kumandi ya around nka 59 acres z'ikibira cya kartusi so nyene y'umwani narongo ayo nata ari y'umwani menye yo namajana naguga kafa ata narongo atangire yente za zero grazing so konkejo jonka jumati ngwenda kujihura akubanye wembe no ibintu byo kukorese nanka nyo ninkoreso ubwongo munonga ukire mukono so hatu wekase tori ngoko then nyenumuka mko wa mama ambwenu nyenibanja rya manu munonga mukama nyena nkwase umwaka ni nyana zumuka bayoro standards amantaye ba yenabinde atabana abantu banje bukumpereraho inabankirize kumpa yakahanda nyana ziyumpateme nyombekere mamenju yamani mugurire motoka agumaze kutayira abantu bi mazum na hato muka takagizirenje nungi akirwa mukuru utakaje ngo arukuri kugira ngo arukuri yitwa abandi kuri yo mushozi akingambo enju kasheka gabero kungeruhu standard ya win uba kuhura ukamwihana na bara kuna argerenta na kujangwa agamarwa akaganywa bwa disparity kuko argerenta mu university yakwatengo mayi yatwita abana be yashumara shambyo mu kanisa yajigabire kanisa yajunu yamara imyaka abiri hata jundu hata kanu nanka wa manu muchacha yawo nemiyomyo ne erda okay yes so ekindi yo ninkora ndiyo ni establishing hoteli hoteli junior kwenda muhikeho nankansika akubanka jera nyoye nekinari ibiri ensine gutungurwa bwabo agama hoteli imwe himukuza ukahura Rwanda ngo uzi kubyama abazumbikiwe nabangaye nabantu yes hati Buhwejo yarayombe kwa yoha
nenda hariya ndi chairman abantu nibijara ribanda bararambarara tukiba twine nchiko nkanye ndi president wa uruga nkaza kuteka urukiko rwa uruga bwejo bambuza ntuza kurare conference urire abakozi nkabe ndi kurwana ngo bagumaho no bambuza nkantwenda uzo musabuna atuzi abishiki barungi nkantwenda kukora igisho cye tuzi sumbwe hati ntiyereye hoteli ngunte mu components ezo nambwe za sauna za steam saruni nebindi abirizi na some accommodation saje zati ngukunde enargereyo nekindi kinagiterire abantu bihakajugu kuri umuntu nakujuga tinje kwa transport no ta dekanjiteyo kwaraze kumfurura abati capacity yo gure hoteli ejo hoteli the cost of that hotel biyo chuzayo is 2.8 billion miliyoni 28 makama kubasa deka tuzahanshonge ndi chairman ejo ne hoteli anazi investment yinyene is the imwe muzeta treasury bills muzeta ati nyowe nyene binte ebinku diringamo na hata na nabantu nyene babite jeresi ati nka hati ndi member wa za banka na SACCOs konkom banks and SACCOs I go and buy what we call those treasury bills and shares ati ndi nka member wa I'm the chairman wa promoters Buturo Sacco chairman wabo abukukiza yemegabo hata emegabo ejo banka yone yo kureba Buturo abarmu ba promoter they own around 76% kandi abantu cyana baka nabantu cyanana cyenda bonga so hata izo sente nizinyamba ezo zo kurura kugira ngo nyene shares za miliyoni 30 miliyoni 15 miliyoni 2 miliyoni 10 yene SACCOs kunkuba ni nyenda esente nkaroni oyineyo miliyoni 5 zir shares banga neraka kuhayereza miliyoni 200 tugwandu waka konkana ziriya I can give an example nka hati kutugenda twaba turiyo musako eja ngo tukozera amagoba twakwashinje bibiri twakwereze 200 burusheya hati wabo ine shares za miliyoni 5 baka miliyoni 5 bakabaza mu bibiri 200 wachereba we ne mugabo ya miliyoni 5 so abandi no shangai abayine mugabo 10 bamuhereza emitwari 2 hatiwe ushanga bakwereza miliyoni za ungazinga miliyoni za 5 ningi 10 kandi sente za buziriya nazo zageraje zagumaho so nabo echo those are the investments ezinyene of course am still young niza kukora ibindi harho okuwagamba ngu tokuza kunyoreka kureka noza kumpa bwenje kunda atunje sente harho abantu binje bagumira ha program hano bakureba nabo nibenda kumanya bakabikira batanyensiya bakakora bintu birukushaki kugira ngo nyencha kare yabo ebe nunje aha kubiwejesha ha kwatugambira nobwo kurgaha bwa chairman tocorohara yo wabireje mbene hata abantu bakakora bata kubikira nyencha kare baho bwenje ko bakusavinga no kuba kuronda obusente nyencha kare yabe benunje echo kubanza beti ebito byanye no bireba ebito byanje ebi nimba nimbe shoma okumpa amagizi ati kati mbenyene abana binkugamba nabo arahaka katabaka practical ways to succeed after graduation nkakatunda narga mu graduation wanye tegereza akakatabo how to save money for investment atko amageza gikuza kubanza kubahereza babanze biye batunge capacity bashomi utafaga guruka tu mindset change ubeni chuwa banzo abo kuba na hatu nkuba ndiyo ku politics ubugana abantu ebo Ugandans ayina maguru nkagawo ayina umutwe nkugwawo ayine diguri nkeyi washomeri ayina ubwenge nkubuyine
kukoreba najya timpo yushinje bitano ati problem nere hato mubuze shoni we mazima achikanka kwawe nko kuwahika ina yanshangera hote ni nyombeka yambuza wono buri ko mukaruru akarutu akaraga muna hato riyo no yombeka atabashiki bagamba ngo sente zitu zumazere tubakwija kubiha iyo no yango gwe mindset ayenea ne kumango no ibe sente za ogwe namanya ngo sente zinye ningizereki ozibiri nzibiri omunabe ni nyombeka umuntu akambuga n'umutauni yanjara ngo nubajya nguninza hansi yenyanja namunyantati naza kwakadeya mfite mu motoka inyanja iri ubusere katunga nyungu mankungu ziyuziyo so mindset abantu kubanza mwenu bakekirininga hata kamanya ngo urucu mwenshi baska hati hariho bunabire ndi Kampala nganye suru umushana bamwita Gerard no makarhanga akari member of parliament witu wa UC ngandi one of the coordinators bakaruke uyasinga kwatweta kutukura kachai sam atwara hoteli ya sam kutesa hoteli njereba ndeba higuru ndeba hansi nkanye n'umushana bamwita Karisa John Bosco nwarigere kusinga karuru buhweju yene hona bajarade nabandi nkora statement Jarantino bareba abantu no bibirezi hange sente zito bakaziheza Karisa mpurura ahunam tunywa chai mwena zauka discussion tunywa chai ngani nza kutaha kuija nkanchakare ati nje naza kurara Kariso we nansana mwe kutwa tutaha anjara tunomanya atutataha nchakare ati ngurunde kandi turje no mbururu ati ngurunde yonka kakadenga kwereza utaye ntukarisibo kandi ubahurura kakade nurugaho mwenu kubasese rumushanto mu motoka andambuza hakwe nansana antwari inyumuku nshanga ine yicaye cy'umupira mbazanda mu mpira twogeje no proti yanje avuga antwara tinguza kuzomba ibintu by'abandi ibyo tubya tinkwera babimanya kuko mushantwara mbwenu achi kanka hantu anje atonore sente za yombeshera ati atkunagire hima njire gukora research yanje ya muheru akani engineer atkunakire yo bampa package ni ha million ziti kunizire nagura protege nagura hono mushinyi kunagira hani ya youth center nagura ututushu naturu renovating ututushu kuko bari umwaka ntumbe sente zigwingana ziti amuheru wa ine hotera aho makerere no twahenderire mwe twahereze yantu arantu twanywa chai yambuza ati ine myaka inga yiwano ndeba. Of course I think by that time Karisa akawahwire myaka nka rachikubi 10 yakari na wakaru mutu he was a young man teko bari ngo myaka nkasha tunamukaga mwene yambuza ati Karisa umwana wanyu mwabazyo kuna binye nebintu ebi mbibire ati mbese samukutesa ayabire minister kumerwenda chenana ubu bote akasinga hona Museveni na hata ne minister atona notekateka ngo myaka ejo yona kare miruko kombeka hoteli aje atede unti atkurga hati sente ne bazipakasa iroko jende twatagana tuzikupakasa aturugumbusu kunizire ikintu ejo cyakanyubaka kunabiye mazurubu ebwire banyeto mukosi niyo nagurira katabaka nakashoma ebintu byone ebirumu 90% ngitiru mu practice obwire bwagira no funda bitinkereza twanze twahumura bari kubakiriho program nireba hindukire kandi umukinyi witu chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango mu Rubushenyi
biti n'emyanya endijo nayo twazayo nko kumwareba so embozi ye ninungi reka tugumize. How do you get money? Number one, notekwa kureba ngu no savinga kukiri cy'okutunga cyome kikumanyisa okutunga hariho ebintu ebyoyine ebyokubuta kumanya atora nk'ebyo binyansi ebibi nomangu nibabisuusa iyo bitwara hayo binaga kunga nomangu okubinagaho hagira omuntu wabireba yine ente y'omucuju abitwara nakushashura abwinsha atakushashura kashika ni wowe wabinaga hati kashi wabinagira iki exactly kora ya torotore binagire hati noza kumushara hata yabinaga naye abitwara umusuru no wabinaga. That's what I mean. Nozo mu cyaro witu ushanga umuntu ayinurushuzi umugongo gurumwe ibinyansi umuntu ayije mu mushaba amuhera busha abitwara kubyara urumwani agera umwani agere senti agaraka yije mugura mu arushuzi umutungo wo kutavugera ki. That's mine. Tu abantu ekikubita n'obuyayi oroba wafunda omuntu yakutire ati nyo nkoze n'abantu banje business korfu n'omuntu wawe atankena waka business utarumwiba utarumuryari ko kumara kumuryari no wahigaza nyo wontu yendi yo mbed z'amajani supplying n'amajani. I started with engineer Kariso kugambira I did not have money yakwati sente yazintera bank nagenda naza gukora bed za kurunda amajani nyahamweze tuyamwe bitwiyamu nanyenyamu wachetegereza ninkora n'abantu mwe NGO hati ko kuba oyina abantu bawe abo kumanya ngo nubakuberaho no making sure ngo abatrust wasi hati beti waba no manya ngo de warho mwakora ekintu noija kuyaho mutwaro yuguma no gwawe no wangu no bakutwara nyingi so hati okugera business partners ukaguma nabo kandi ukaba wamazo kandi nyobwo kundebera tari umuntu wena uwunda kozere nawe wambugana na ntebyaho nabarumbe munonga kandi tinkora bahandi cya binje bikora nabo anyo ni nkora business zanye nkweta kutano business nkukoresa uta rero utigirize so trust wasi waza kukahora ikakwanyo buri kimwe kinkoreba ni ndeba hinkihiri nshanga nshihire amukono go kujana ngo umuntu akabanza yanyetegereza ijo nkarga kuferwa anaza business partner Canon Moses kuyagire kufa yafana mbanja over 50 million akati yendagano akati neki kunka izoba ryo kuzika I stood on crowd nabagamanto gumsha yafana mbanja million 50 plus of recent part of the money mukazi wa Izraha nazima kunka ni yanga mbere kiriye kinakoziri abantu binje they trusted me no umbe ndiyo mugaruru I met somebody in masheruka yayati nyumba ntinka reba gumuntu ari nkiwe so hata hariho business omuntu ajini nayitanyo echa kabiri no kureba ngu echora hatunge oriye hukice o saving echangu okay abwo kuba hariho merka roro akatwita turi abantu bashatu yatwereza imtwaro cyanana buri muntu tusima abo kumukoro remerumo ye kutwarigere y'abantu bashatu tinguza kubagamba because buri yomwe no kwari uko kubena ya account yingera konka nyowe amtwaro cyanana kuna cyana yongera imtwaro 80 naja miliyoni 1.2 ahwire myaka erukurenga 15 nyenente za karuru nkakwata wizi sende yajana agurente yagitowa tatazara ndukuza kuziyeyo kuzitwara umfamu nindisa no mugenzi rwa Kasanga nkatwarente mushanju hatu wagambira harshozara reka tuzaha family yawe omukazi wawe nuha kandi ukamutungota akwatwantura no gamba narongo
so narongo gunuwo hata narongo numuhara wa umushija no bamwita Seze Betina narga karera bugonji hata karentere nakora na UPDF and Ministry of Defense ogo narongo nabamwetoha bamwita nuwajera Burini hata umukazo ogwe ngani shumana we nkahi kabohi a campus wakana shoma degree yoria diploma hata yowe nkachira no mu FDC mbona kamba ninde tabantu binje kandi bandi umuntu arizi za politics behavior hata we kari wishimwe okay hati nyaja hajara ya kayenza kwesimba bwa grade president banyangwa diploma takwesimba hata yisimba umusigaza namuhagera ninye nabendi ka grade ati umbururo mwe mbwenda narongo akana nkani mutama uruko mutama nje mubugana kari umuntu nawe izi ha character is very humble ati nje mubugana tkonkiwe kandi bujuyire naku nuko wamugezere kana wakana shoma kansuri nteje na kutoreka tukije tukagitambirana kandi obwo no shimangu nakutamwa nakwanga nyoka ni mbareba akuba nyoka tazari ntine byaba girlfriend kantina gamba kuri ibina ndabo yes hati narongo mbuyatumani nyenda kushwera ajatinki wanshwera atinkarara nindira siba nindira atono katamwanta ntebyate murgo atkwaba wiro bwire ntandike kibina cya university akamba cheta Peace Club okay hati kibina eco mobilizing abantu bingi hati nawo kubaza kufitero buruba mu bwa secretary hati ninye na bintu president hati kwataga ndum okay atori yabe na mutamareba ndinka bandi ningerashe tutandika tuguma tuganira mpora hati kuna bendi aho nganjira cyacu kushuma kabohe kano ntubikoma nwaba arakidikoni ajanjara tibishiwe tokubasa kuturondera umuntu akubasa kushomesa Sunday school otyo tkariyo kanimureta hati njangambara Burini ntibishikana kariya karumuko bakamba bashosho icyabiri ntikanibenda kushomesa Sunday school or Saint C ntitoyija twikirizana ngumutware Saturday evening mukwata mutwara kumusya tubikoma ambuza atuwashwiri ati washwiri ndo ata atumkwatu otyo aija bashabire mukwata atumukame china teka nechina akora nacho buresinga nacho mugisha muyiruko wanji omwishitine himwashtirete ebyo tumukabigambire hono kubigamba kachikore nabe ni mutamu ati nje kufabe ntushobora mjantu wachura so from that interaction na nebye bya nankeji ebya Peace Club hati yaza party yokuba umuntu mubi ehinduka atandika kureba waba murungi hati mbwene banyusya bari bakagera ngo kunywa marwa bintu byona bikweba bakajya ngo wazumbara ati waba nonda kumangu wasinda ati wo mushwo we arumbi munonga aho rukutancha kure yabonera ati nawe wasinda so hati narongo twataga naho twicherzana njanja kuno yabushenyi final ijija azo mu ikobe umu umunankeje mu BMC. Okay. So we started from there finally twicherzana wija wazo wabo wayanjura bakwinjira mwazo mu kanisa wabo ninjano bimanye bya hati ebite byenshwere ya hati iyo kugira ngo umuntu utakagiro wabo banzore kwe nazara utyo akubati kutwari ngumba so mbwene hati omurebere ngo nazare birundengaye akuzarire banga isofo ate kibaho
tuzumu tukaturebe ya nazara hata gerenda kwamara kugerenda akata kahereze na university akitaho a dead semester bitu zesente tuzuza buziri na wazi kazi tarumanya wabo ningo wabo rezi kazi tariyo konka echo bakamba kupambana na waheze ukatwagira imwecho ngo ya mutwecero mushiwa bana we yambuza kandi ishe nabacaci ninza kurigagambira ntamuzeyi nyinenda yes ati mbwenu urundi sente 19 niwe tozini tinzini mwashitama twasitamaho twasitamo twasitamira ufainare nanye najya ntoguma nakwata umuhanda nazayo wabo nazayo na driver witwa reproductive health aine ati kigambo bujye nyanje nyoni mate buko muri ahasirire konga njara ha munyanya godani atushendekereza twikayo mbashanga aho mbahereza mwe kunareye cyabiri aza mwe kunareye cyabiri tuzayo kumpikayo banchwere bintu ebinte banchwerire yonka gamberanye kundire muganda wawe namya taruba kuchwa miliyoni 100 yotaramuza yuko arazigambiyo jotego ndagoma no bagambe mtwara abiri tinzini no bagambi 100 tinzini so atimba nimpende cyeraki iwe chikurikiriza so atutwashikereyo ibintu byona babitaho babigamba nyekundire yaje twazikiriza ati bayinduka batureba muze yaje ati ushijamo tuza kuzereta yaje tumbeshe umwaka usigaho zinga twija kuba ntugamba mwen twetunganaho finally muze yatureba yagambere muno muhara yati mwene bintu tumugizereki tumbiyine yonaza kubacwere byanje bishatu mugende kumeruwe na mberete yanje atecho kubanzo ijoro ndekera buce munyanya yene munyanya karaga kufa amba mweta mpaji kana aturana wari kushuma atecha akabiro ijoro ndekera buce nyina aterere bakabiro bina bishatu yes atecha akashatu korusyo bwiri ujumbuga yanje ukore mu bujyenyi mazima mwabihurira ebe byona wabikozire hati nyoti ngumanya ubanda bikozire I don't know. You need to be guided. No, my such wa bakwinjire oragiro mu kibuga cyabo ati nyowe I need to be guided ubanda bikozire Bono bakwasa kungambarira mugenzi wanje wagumira ha program ogwe niwe yabari mugenyi wetu chairman wa Bweju district LC5 chairman omukuru Deo Atwire omuhatizi ebigambo bye mwene ko kubari yongeraho ki reka tukomaho yabigamba kandi tinkuteka ngo hariho umuntu wabaruho waguma nko kuyabari buri muntu wena yaba moved omuringo gwe yaba nareba so nandi bet komjuni nyine Asaf Turiyahewa Gerard Katusabe Prevence Akampura n'abagenzi bitabandi aha team yareba hindukire we bari mnongo gumaho program yegine berho burizo bari ya Sunday Shahina Zekiro ijegarwa mu wa kabiri shamkaga gwihango mbendeze birungi byonka mugumeho